ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯦꯁꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖ ꯗꯥꯁꯄꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ Hare Krishna. Finding the voices amadi Library of Manipur mutabiriba khwai punamak ahal laman lai guru imai ben oja guru punamak pusu yana khurumjari bhakti kachari amadi akhoi oja madam oja saroj bu amadi iche gusu yana kono khurumjari ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖꯥ ꯗꯥꯁꯄꯨꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯚꯛꯇꯤ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯀꯣꯛꯅꯖꯔꯤ ꯏꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ audio last week the spiritual program tawbasi Ramanuja Dasna traveling tawbagida akhoi miss tawbasi akhoi nasu yam miss tawre daga akhoi listeners sing nasu miss tawi daga yamna request like topics aduna it's very I'm very happy to see the engagement hai tarega akhoi spiritual programs ito pagkanda masi ahambada ina kamaina oirakadoino kaina kanbasa organically I think it's shaping up very well request la ise akhoi gida karma si amuka expand tawbiraga karma gi second session ai tare adu tawbira haina request na la iyo tuna masi gi session si koi upcoming show da request tamjeri adagi ngasi programs hananadi panbigrabani kitang koina gun nyoy badalay gun ahom sigi maramda hen ngasi nainaba aduga gun si practically akoina kamana uba phangi natragana gun mamadaina ama oibasi akoigi chinjak natraga behavior hai tarega adugumbagi relevancy su aduga scripture da kamaina iramni adugumbadu khara khanjaningi adagi among yamna fazaba ama pankibada last session da gun ahum sigi mathak kakhala u haibane adu kamaina kakhatano adugudu hena amok khanjaning bhaitar madugi da ngasi akhoi main topic oina request tawjari the topic si hawdringai da akhoi planting tawbase ngasi akhoi ima ibani dum chathajari akhoi last time da so update pijakre chanting tawbasi 1 round tawbadagi 3 round tawbam jare ado 3 round tawbasi akhoi se marakta 3 round ngamudaba numitse ngamudaba numitse yawe aduga ngamudaba numit yawbasi daiswa ingonda yamna nuhaitaba poga akhoi se makeup ka tawemo adu si matangda Ramanujana sigi concepts akhoi 3 times tawdage kaina nunga kanda tawhauba ngamhaudabasi akhoi makeup tawgadra adugi question ama leire adagi amana akhoi listener dagi question lakpada chanting tawbasi left hand the right hand tawbase could yet tawhauba ka habada adugi clarification pibiyo question ani sinanga ai hanjak session se hawdrunga chanting tawbagi matang sida hana hajar yam nungai jari ichena masigi wahang sing khotbirei bese amadi hangbirei ba sing busu madu kedokta thagat jari chap tawba natraga khona chanting tawba matam sida akhoi ke haitare khut yetna tawbi habadi lei masi sina standard process khut yesna pabi ga dabuni habida oisidi ahal laman sing su thai da habidam basikana oisidi amang asoi ki pot sina bani na masidi akhoi sina de laige thabuk thorom thorom kan sida adubu kana gumba ama akhoi khut se yet che nungaitre khut yet se soe natraga khut yet se functional oidre haiba taragadi khut yet se functional oidre haiba taragadi oina tawbudis kuchu kaidi adum masi adum sumaina oina sonba sumayam ama lei aduga akhoi masi
ultimately haraba taragadi ishorna yengadoi masi oina soli yena soli haibudugi wadi yengadobnate mari ibona yengadobasidi akhoi kaya yam thawai yamno sonbagi haibudu khakni aduda masigi oyet hairibasidi akhoi gi chekshinnabagi wan aina ishorgi sewa tawbusi chekshinjai aina yam maroi lawjai haibudugi bhavana asim laidabagi damaktan aduga amana kari karma question isi ama haibigi basina karma batang could get oy ama laigre ko adagi ama na ina hangi sikarina oh yes okay thank you kauba masi toyen tue koina mala sonba kansi chanting to bakansi da fixed number of rounds amma thammo di hai koina either ahum son gera maribu son gera dipan bu son gera masi fix to biro nunti ge simadi son jege hai buduma aduga madui matungina ai gi determination so wakalakani hai masi sondraba taragade ai tumoroi masi sondraba taragade ai charoi habagi masi ama spirit ama lakani hai aduda koi masi karigumba khudong chadaba kharadagi achen mathaba kharadagi karigumba aikoina malasi sonba losinma ngamhodre isuna haibi no ahum sonba singam hodaba yawe haidana ngamhodraba taragadi mathangi mathangi numit atraga any matam ahangwa phangbiyo matamda chuti gum moiro nomaijing gum moibiro adu matam sida sonbiraga masi makeup to bibi yai to hayes maina adu aina thadokanu hai masigi wasi jo koi Damodar Swami masamaknasu aihakna Kurukshetra University da master daming matam sida Maharaj no phone to biri nang like kamain tawri like pari ro kholi ba Maharaj maina mala son basingam da yawi nong mitra tur son basingam da yawi haiba kanda da Maharaj ahoi master gi matam da di MS di noi practical gi thabak yamani na ngam da yawbani du kasu kaidi ngasingam daga su mathang suti go phang matam da makeup to hai adana mase chummi isi na haibidi bud no hoktre da mathang da son mathang da hakot pane haibase magi ngasingam daga di hayeng adudi mathang no meda kya ra son mata re hai adugi cumulative da hakot lagane adu maina son biyo na haibale adubu thadok bi gano haidan yam no ngai madu ki clarification to bi pa the husik haugi be ko na ahum si adum jana chathajari henkalakpa ngamjage na ningjai adubu koi ki kena schedule se kamai ta raga ayu kamuk tawba nam dendana muk tawba na mai bani se mana kaminari hai ta adagi si matang sida ai personnel hai drama khatam hangasage ibungona surlak pase round nama sida akhoi minute kaya sange adu kaya sangamaga kaya bhoda speed lake habase amtang tapiro madam standard padi akoina 7.5 to 8 minutes se maje standard kana gumna horguma dam dadi ko su minute 35 changami around somba kansida hen basu yawi magi tapna son basida adubu khara khuloi raba kandadi mala masing son basida koina wahai si skip tawdabida adum khadang thugalak pasi adum lae dana kana gumba kharena advance oibu kangbudadi minute manga yau phataba adumaina lapu yawi adu masidi akoina mala son basidi yamna thuna sondoke natraga masidi aidi yam thuna sonba ngame minute manga mangu sonba ngame minute ahumna sonba ngame haibidugi wanata basidi aigi masida matam hena changre tana changre haibududi kona laksagada wan adu masi akoigi chapchaba tohum thokbadi ibungogi nam sonjari base masina nusina ai ubungo shebani haibagi wakal adu maina sonbiu haibasine adu masi thuna loiragadi phabra tamma loiraga kidan tamma torogna phabra hairagadi yam thuna
सोलगा करीमदा खंगहौदबदे लोसनगिदौब सरुकपुदी खरा खंग आई मसी माला सोली अदगी भगवान के मफमदा इना प्रार्थना कचरगा सोंदरीबनी हाइबेगी अदुगुमगी भावना सोंदरा हेना फैयेना अदुमा हाइबी अदोसी मतंग सिदा आइना इमानबी सुंदसु सुम अखोय वारी साजेको नंगिदी कया संग खोलिएना अदैदा आइना मोय स्पीच कमाइना चटपनो इबुना तापीबा मिन मंगा हाइसे सिदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सिलोइना हाइदबा गी मालादो अदुम चटपा जाला आई ngamde haba मिनी मंगागी सिदी आई ngamdri चपिरोना मैडम आई मिनी तरागा कनो तरामाथोय भाउदे दि ngame हुई के हाना मिनी तरांगा चंगमबनेबा तरांगा नत्रगा तरातु चंगमबनेबा अदु हुजिखे स्पीच आइना सुम यानिंगै थुना आई कलाइ भोंगमगे ना आइना आई इसासे एग्जामिन तौजबनिदा अदु मीना मिनी मंगादा सोले हारे मेरिना दो मिनी मंगादा सोले मेदाम आई दिहारे को मिनी तरेता सोलंबदै मंगादा सोले हाय माई कृष्ण मागी नाम दो कमाई छोंजा नोइना आई अमुका हंगे तौरमिने मंगोंदा अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हाइद्रगदी आई थमोय सिदने फजना हायौद्रगदी आई पेंजदेबा अदु चुम्मीबने मेन अदु करीम काइदे मोय मिनिट मंगा चंब कांबुसु मिनिट मंगा चंगसनु अखोइना इसा इथने यंगजबि याय मैडम मसे अखोइना मिनिट मंगा चंगी तरा चंगी हाबसे आई स्टॉप वॉच ता यंगजय अंगांग सिंग अखोय ब्रह्मचारी सिंग नत्रगा भक्त सिंग हंगनाबा मालासी क्या क्या चंग सोगदबनो अखोय दम सुमा हाइजय अइगोन हंगा अनो मदु हाइदना नहाकना सोलिबा मंत्रसे मसिगी स्पीड येंगा मला 13 सोलगा दियत्रगा मला 4 सोबदा क्या तागदगी हाबदो यामनाइन अदु पोटों थोरानि हाइजबा अदा कोइना नंग सोलोको हाइना स्टॉप वॉच तो मोबाइल दस यावरे स्टॉप वॉच तौरगा हरे कृष्ण महामंत्र से अहुमलक नत्रगा मापलक सोनले मखोय अदा ट्राई थोरा अदु सोन मतम सिदा सेकंड क्या चंगी यंगलबा सेकंड क्या चंगी यंगलगा मापनदुना असुसंगे हाइब तारगदी चामग निपान ददी ट्राई थोन पुरी अदुम फंगनेबा मदु मतमदुना कंपल्सरी मा मिनिट निपान दगी तादरा तंगने मैडम से असि सोइद्रबन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सिगे स्पीच दा अदमा तुनिंगे दा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे अदुदि अखोय हाइनो कृष्ण दा प्रार्थना तौजरी बनेबा अदुना प्रार्थना तौबसिदा होबे होबे हाथु हाथु हाइरगदि कृष्ण सु मा खले कइनो मा हाइसे कइनो भाबन दा हावदरे रेस्पोंड कमाय तलकनि भगवान अदुम तपना मोली सोमन फै अदुमाइना ज्ञान ताना सोंजबा पामजबा इनदि अदा मोइना मिनिट मंगादा लोइसले हारगदि करमाइना सोली नोइसे आइजे हुई ज्ञान ताद्रिबा मोय लोइसन मंगा सोंदसन कइसु काइ गमदबा कोइ तमा सोल्लोय या कइसवाइदे आइना ngамजबा सिदि आचार्य सिंह हबी बने बने कोइ कइवदा ची मसिगी आई ऑडियो से खर इको लापदं तो अदा कोइ कनो से एको से कनो ने कोइ से इमा इबानी का मत लइबा दुदा इमा ना मंगा पसिदा इना स्विच से ऑन ऑफ तो वसिदा नंग हौदबा कांदा एको मुथोपा अदुनन ओके मसे आचार्य सिंह जो हाइना बाने बस कोइना माला सोनमा कांसिददी each and every word मसे चेतन महाप्रभु हाइबी each and every word तागदबनी अदगी आइगी चिनबान अनिस लेंगदबनी लेज खतकदबनी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चिनबान लेंगदबनी लेज खतकदबनी अदुगा आई every single word मसे यामुन तागदबनी ताब फंगदबनी केनो मसे आइना भगवान श्री कृष्ण का समझरी बने मसीगी मंत्र सिना अद मसीना ताहुद्रबोइदि थवोइना ताद्रबोइ तारगदि अदु सोनबै कानद्रे हाबसलै हाइबदि सुम सोले बादिनेबा सोनबसिदा अखोइना मसीगी इफेक्ट से कहे फंगदबनो है कृष्ण की भक्ति से वाखलकदबनी
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯚꯒꯋꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗ ꯆꯪꯖꯕꯒꯤ ꯚꯥꯕꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯅꯋꯥꯁꯨ ꯁꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯇꯦꯅꯋꯥ ꯁꯣꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ इमोशन याउद्रे फीलिंग्स याउद्रे अदुरगदि मालासे नंदि माला सोनब नत्रे माला लोशन बने है कोन कोन को चेलगा ai di akoy mata na badako akoy mazina thuna mayam di thuna sonai yam tang try tawse ai na akoy mata na badawa dana masi clarification tarak yam ngai jara kali no na hagada aina ai manabi amasu lei kwa kenoki arke ama keno nabadipta amuk lei mo chakla loi lei kwa radha kunda rasu ibane ehingam lek minare adeda mana haiba ai chamari shi nuti gi moi gi sushon bi ai gi sushon jai haiba kwa aduga mana mala sar pase hare krishna ina khoina hari sumaina ai ta deba khuto humjalaga ba loire ne ta puthore eba aina ai tu kamai to wajano he hangu baso hangoi dana kwa ado aina penja badi hare krishna 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 hare hare sumaina son basu minit train choi change ba ai minit ka simang da thamaga drama thoi chang ba yawi adegi adu so ai se sol ka hondana ai chanu pi si tanna bangam bre yenge na ibani singasi lekon gumba mada lekon makti nate ko ade moi gi di yam chawkhali dana ade du da chawkrim da phamaga soluye ba garina ada thakama maga thaba ma satpadagi adagi di adumain tawbadu da aina mase tanna bangam bre yenge na chatlaga mu gari makhongba mu chonchena aniraki raunda adumaina tawe adaida aina hajarina thuna son badu masingdi yam chatlena haibabu aina ai isa se tajaba makai pena krishna gi nam de sonjaning bado adaida moina mini mangada sfolika haigala agadi ai se ai bungoda oina hangani asi kamaina sfolin na do mai sfol humjalaga son matam sine khara urum ga toroba adagi thabak se atai tawraba chat naga songalaba aduragadi mala se skip to bujane magi maru se khangkha adu khangau da badum dara sakidana aduga minute ohum ga suje elo khalak ba yaw kadune bad adu ka da ko ta phais masi soire masi yara roi amu handoine ba ai thuman ga plina magi changmo matum changdragadi chaman pa sudre haibane adu sudre gadi somna kandadi maduna iseno changbi badu ko ngasai gun ohumgi wang lanba ga haiba ultimately masigi nam sonbasna pambai ore kadurine bhakti gidi everything comes from this haidana aduda purna maksigi aigi khwaidagi hena pangal oigadoriba aigi ukal oigadoriba harinam masida aina fazana sonma ngamdragadi aigi advancement ti compromise tawrane aduna atai da ai tapthaki ba yai thukatki ba yai fazana pungphan tawbai tawkidaba yai adubu nam son masida dadi section na sojarage matam jaga sunu adudi manam jen tanara gumsi ko aduna aigi dadi tasengna aigi meditation tawbasgi practice sigi da mafam amada phamaga mit usalakanda sonbasina ingonda nungai jeba adagi akhoi mai bani se mo variation hai tare akhoi mana mo ngasi mana chatna son ba hai se ingonda di aina adu to ingonda ultimate wena phauda ba hai tare da imada di phaubi ba ya mi da su pure ko different practice hai tare do ai gi da di aina mafam amda phamaga mit usalakanda masagi ucharon hai se tapna sonbado aduduna dum keno tawe hai tare duga one round tawrakanda na hena mamutai aduga two round tawo matam sina second round se second round se kitanga muk lamjen jen bai phibam ta tawre ba duna koi se mong adudi
round si morning ama midday ama evening ama tawbasida midday se tawba ngam thabakki matungina mu ngamba ngamdaba yawrakpa aduna we are still playing around madu wasla ka dai ne bade ayu kan dasna ne satwik oi matam hai mode of goodness matam ne numit tholakrab ta gadi mode of passion hengala ne rajogun hengala ne ade gas activity yam lak pasna ba ga sagi nam somada focus to jinga maroi evening ki matam sina mu mamdhara bani haksang se sondharak patandharak pa matam so oi bani na masida so mo khoi se isa tumninga pokhodinga pasna amajela kadri besisna adi ai gi pura oina mind ji clear ho ngamak tab numit chup amagi thabak tha loimuk tawraga ni mi gi wa mayam tarraga du ga mind du clear oi ha badi khadi warani aduna best time da i kon tagi matam sinena hari bes asius lai basi basi ngasagi mo ngasai gun home sanara kadin basi satu guna jogun tabu sida yam nungai smaina koi gi practically akoina tamjabasigi feedback amu pira kanda koi kamain tausike kaina tana jabas adudi akoi se already masigi initial sita 21 minutes changre the main topic ta koi gun gi maramda Ramanuja da sinajarage akoi myam ta takpi Hare Krishna mayam pura mukhurum jari gun ahum haidan lai base Bhagavad Gita gi taraga mari subha adhyay sida prakriti gi gun ahum haidana yamna mayek sengna Bhagwan Shri Krishna takpiri jagat pumba ase akoi lai riba pokpa sibagi jagat ase masi gi sagalaiba masi gi semlaiba sigi masigi basis haiba tare masigi foundation masi gun ahum sina oiribani haidana amadi hairiba gun ahum se atai karsunate Bhagwan Shri Krishna gi external energy bahiranga shakti su hai masigi manifestation haidana masung masina tare hairaga jiba panba loina mak hakchang sing adagi whole masi creation so material creation pokpa sibagi jagat hariba se masi semgal ibani haidana amasung Bhagavad Gita gi 14th chapter Masdesida slok mari subadagi taw komtang nanay patok charake komtang tamin nasi mayam su slok mari subasida hairi tara mari subagi sarvayoni su konteya murtaya sambhavantiyah tasam brahma mahat yonir aham bija pradah pita Bhagwan Shri Krishna Arjun haibidi he kunti gi machani pa jagase laiba jiwa panba loina magase makhoi asi prakriti asi gi manung channa pokpa haibasina pambai oire haraga jagasida sakphong laibani amasung jiwa punamak asigi maru huliba mapa aduna aini ekoina prithibida laiba any religious tradition masi banung sida khwaidagi maru oina ama thenariba wafamdi karino hai ishordi ama khatani amasung jiba panba oiriba mayam sina ishorgi macha ngaktani and God is a father haibado ishor sina jibuna ki mapani haibasisu Bhagwan Shri Krishna masapanga takbidi masida Bhagavad Gita sida amasung material nature sidagi bhautik prakriti jo haire prakriti sidagi jiba panba singsi hakchang hil masil loro tholai na prakriti sina mama sakle amasung jiba haiba sidi hakchang sibudi pochang na sabane akoina prithvi ising mai nungsit atia haida lei dibase masi sina pulle hare hakchang si oidi bani adubu hakchang dubu hingna lehenga doriba atma dudi atoba kanam tane piba ngamdre atma sidi Bhagwan na piga do pani Bhagwan ai lakpani amasung masina ishwari lakpo oire adu hairiba prakriti na piriba hakchang sine Bhagwan ai laiba atma sine masi pulla baga hakchang se masi tam na masi manifesto ro kadori bani masi growth lak kadori pe chakula kadori bani adu Bhagwan Shri Krishna amuk khara makhata na
मचा खाइना मंगा सुबह श्लोक से हाइबिरी सत्वम रजस तम इति गुना प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् भौतिक प्रकृति मेटेरियल नेचर मसिदा यावरी बसे मसि गुण अहुमना सेमबनी गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस सत्व गुण रजो गुण तमो गुण सात्विक राजसिक तामसिक हाइबस अमसुंग शिवन आइद्रब जीवनी आत्मसिदी आत्मसिना मसिगी प्रकृति सिगा हेक समनरक मतमददी महाक से कैदौरे मसिगी गुण अहुम सिना महाक से पुनसिनबा अफा पुनबा हाइबदु ओइरे अदु तारगदी गुण अहुम सिना पुल्लम मतम गुण अहुम सिगी इन्फ्लुएंस करम हाने इन्फ्लुएंस तौबगे हाइबदम त गेंगसि मसि तरुक सुब श्लोक सिदा हाइदी तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा अनघा हाइबदी सिनलेस वन पाप चेंद्रब अर्जुन प्रकृति की ओइबा सतोगुण से मोड ऑफ गुडनेस मसिना अतोपा हाइबदी तमोगुण ग रजोगुण दगी मसिना लूब हेली सेंग बे हेली अमसुंग मसिदी ज्ञान की मंगालजु पुबनी है लेरे बतारा कदे को मियोय बसे चप चाना ज्ञान की मंगालजु फंगी अमसुंग पाप के मही सिंग दगी अखोबु कनबी मसि गुणसिना अदुना हाइब मसि गुणसिदा मोड ऑफ गुडनेस से मसे लेरे बतारा गदी ज्ञान की अमसुंग यामना नुंगाई भाई वखलोन दुना मिहक्तु पुंजली पुंदी पुंदोरिबा सतोगुण सी फई तमुगुण गर जोगुण दगिदी अदु मसिसु पुंजु पुंदोरिने कोसे पुल्लिबनि मान पुल्लिबसे कमाइना पुल्ले सतोगुण ले बतारा गदी मी याम नुंगाई रे हाय नुंगाई बसे कमाइ नुंगाई रे महा की लेजरिबा ज्ञान से अतोपा मियोय दगी मान हेना खंगी मान हेना भाप ताई मान हेना हाई सिंगी हाइबदु मधुदी मागी मोड ऑफ गुडनेस लेजबगी नेचुरल इंक्लिनेशन हाइजरिबा अदुदा अदुगुम्बा महाकी हाई सिंगबो लेरबनिना महाक से कैदौरे जगत सिदा पोकपसिबे जगत सिदा आई अथोइबो ओइरे मयामदगी मसक नाइबो ओइरे हारगा मधुरा नुंगाई थोखिदना ईश्वर थिरपगी लंबी से मासे अमुक चंगत्रे हाइबस अदुना वाम मसे वाम हाइबिदी हाइबा ngसागी वखल नुंगाइबगी भावना अदुना महाक से पुल्लबनिना महाक सिना जगत सिगी मनुंगी ओइबदी गुण अहुम सिगी मनुंग द लेबो ओइबनिना अमुकुसु महाक से पोलक पताबनी जगत सिदा ngसाई पोकपो सिबे इपाक से मा लाक पताबनी अदु महाक से कैदौरे असिगी गुण से लेरेबो तारगदी ईश्वर के धाम ददी गुण अहुम की वांग मल चत हाइबदो अदुमबदी ओइथोक्त्रे हाइबस अदुना मसे अखोइना साइंटिस्ट गुम ओइरिबा कवि गुम ओइरिबा अखोइ हाई सिंगे मयाम दगी टॉप टॉप पे हाइन लेरेगसु अखोइ जे कैदवी अदुम पोकपगा सीबगा मसिगी लांग से दम पुल लेबनिना अतोगुन लेबसेसु थोदो हेंदोना यामना कानाबदी ओइबनते हाइबस तरे सुबह श्लोक से रजोगुण की मागी इफेक्ट तो हाइबिरी रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम मोर ऑफ पैशन हाइरगदी करिनो मसि लाकदरिबजा अनलिमिटेड डिजायर एंड ग्रीड अनलिमिटेड डिजायर एंड ग्रीड माक लेजरिबा खरदुना सुंपेन पेन बनाइदम खरगा उ पामे से पामे दुम लेय ngasi gari ama thorome adra koina thaina gi luna ga haiba moped ka thorome adagi de maya na bike thongare na bike tho pame bike tho de gi mina car thobo ore ade car thoninge car thobo jo ai car se nano ni mi gi car do na ma gi do na kari koi huji lei na ba Hyundai ni aduni adani haidana adu gum car do thoning ore mi gi phajaba do uraga aduri madu thono hona bada ma se kanna thabak su de yaroi adu kanna thabak su honarani खोदर मतुंग दर माय कार लेरे मतुंग दर कैदर हुजिकान अनो अनो कार से मैम थोले हुजिक मणिपुर से आम थोंगरि बनि कोइ थार ग हायरगदि अदु गो थौरगदि हेक्ता जगत बुंबसिगी ख्वाइदि मकोक ओइबुदु मंगाइरे याम थोंगरि बसे
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BMW ꯑꯗꯒꯤ Mercedes Benz ꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯦꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯣꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯨꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯉ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯃ ꯁꯪꯒꯦꯅ ꯗꯦꯍꯤꯅꯝ ꯃꯥ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯨ ꯆꯥꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯥꯕꯅꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟꯗꯗꯤ ꯚꯒꯋꯥꯟꯒꯤ ꯙꯥꯝꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯡꯗ ꯊꯨ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯒ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯒꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ तमस तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत तमोगुण कमदौरिबा तमोगुणसिदि अमम्बने हायना खलङो मसिदि इग्नोरेंस दगी अखोय चममनबा चेनबदुदि मसि पोलइबनि अमसुङ is the delusion of all embodied living entities hakchang palaga leiriba jiya punamaks miyebu boiro hakchang go palaba taragadi masina loina sumatlaga chamamna halaga loimu leiribani adu karigumba kanagumma mana tamuguna leire haiba taragadi mase tamuguna leiribra haibu khange ha taraka doroni my qualities yengbiroi my qualities karino yamna kahen tunganba tumjanba hekta नोमदा पुंग तरा ट्राइन थोग तुम कांगबु अदगी याम तन लेजी होय याम प्रोक्रास्टिनेट तौबा थबक से खुदक तौबा याब थबक तो मान हेक्ता पुंखाय लोबा याब थबक से त मागे दे पुंग से तरे पा नोंगनि हुमनि चंग दोरिबन प्रोक्रास्टिनेट लेजी ये अदगी दे तुम लेने दुगम हास के अंगावबगुम रे कई तौगनी कई तौर हाबि खंगदबा भागा तौरिबसे मिंग आइगोन कानाबरा मिंगोन कानागरा मंगोदसु कानादबा अतोबसु कानाबु ओइदबा अदुगुम थबक तौबा असुगो मियोइसिदि तमोगन पुनबा कौरे हायरनि तुम मतंग से स्ला प्रोपन हाइबिदि यामने हेल्दी पर्सन अम ओरगदि पुंग तरुक तुमबसे कसु काइद्रे ओय हुजु मतम हायरगदि नहा सिंगदि पुंग निपान तुमबियो हायनबु ले अदु भक्सांग से फजना तगत ते लेबो तारगदि प्रॉपर रेस्ट फंगबो तारगदि 6 hours of sleep is sufficient हाइबिबा मसि वांट ले अदु हाय पुंग तरुक तुमोग हाइबा जाते मसते के मते तमोगुन सिदे थोलो मसिदे काखलो हाइबने तमोगुन सिदे फत्ते रजोगुन खरब एंगेज तौरिए तमोगुन मा एंगेजमेंट तौरोइदोरिने अदुबु ममांग मसि वाज पंजगरे सतोगुन लेरे अयदर फरदरा तमोगुन फरदरा हाइबे वानते गुन अहुम से अमगा सुम मोज अहेन मता नहीं हदना तरासुब श्लोक हाइदी रजस तमस चा विभूया सत्वम भवति भारत रज सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा मरमरता सत्वगुणसिना तमोगुण रजोगुणदगी हेना मसक नायबा ओय अतो मतमदना तमोगुणसिना रजोगुणगा सत्वगुणदगी वांगमा लेबा ओय अदु अतो मतमदना तमोगुणसिना हायदि मोर इग्नोरेंससिना सत्वगुणगा अदगी रजोगुणसिगसु अनिसिबु भागना माइथि पिबा ngambas yawi hada amasum mato asumna amaga makhoise angam tanaraga leibane hema tanabani सतोगुण गिदी अकोइन मसे ज्ञान मपुंग फाना ज्ञान के मंगा लेबा हाइबदुमा पर खंजरे रजोगुण गिना अनलिमिटेड अनकंट्रोलेबल हैंकरिंग एंड डिजायर दुमा खंजरे दुगा कोई तमोगुण ओरगदी
तमोगुण हेंगलप तारगदी महाके चममनबा चयेतनबा ngausadnaba kaidoroi khangdabado madu hengala ani hadan aduna masi gun ahum se sadogun rajogun tamogun se masi gi ahum sigi manung channa karigum hakchang thado boidi hakchang thadok pasime soidre hakchang thadok pasida karigumba sadogun thado ba taragadi kaidowi tamogun kamdo bora jodana kamdo ba haibase masi text number 13 sida hairi यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यात देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तमोगुंद लैना कनागुम्मम हक्चांग थादोबु तारगदी महाना फंगिबसे नो सतोगुंदा सत्वे हाइबनिना सतोगुंद हक्चांग थादोबु तारगदी यान वांगम ग्रहसिंग याम अथोइबा मुनिरिसि म्यामना फंगम मफमदो महानु फंगजै मजे कोइना मरोल तरा मरी हागी मथक्सिदा मखोय तरे लेरे मखा तरे पृथ्वी मथक्सिदा भू लेरे भूलोक लेरे भवर लोक स्वर्ग लोक जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक लेखे मखोय तोंगान तोंगान बसिदा अदुरे हेन वाखले मते हेन माय क्वालिफिकेशन वांगे मते अदु हेन वांगना काबे यादुरी ने है अदुरो कई गुमा सदो गुंदर हक्सांग खदोबे तारगदी अदुगो मियोय दुदी तखोय अथोयबा मुनिरिसि म्याम ले हम अदुदा माक्सखगनी हाइबस तरा मासु बसिदा करिगुम रजोगुण हक्सांग खदोबे कमोबा रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते अदु करिगुम्बा कनागुममना रजोगुण से लेरे हरगा हक्सांग थादोबे तारगदी महांगना मथंगदा अदुगुम्बा प्रोटीव एक्टिविटीज कर्म कांड की थबक अना थबम तरोकदी मसी फोल एन चागन हैब कांगबुदो मगदु कुमारत पोए अमसुंग असिगुम्बा तमोगुन सिरब तमोगुन हक्चांग थादोबे तारगदी हाय मिसक्तो सांगा गे लक्तो न पोरनी हाय मिस किनिंगाय ने मसी अमसुंग मसिदा हायरी कोइना थबक तौ मतम सिदा गुण अहुम सिगी इन्फ्लुएंस मसे कमा उबा याय 16 सुब श्लोक सिदा हायरी द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन इज प्योर पुण्य चेम थबक की फोल्दी सेंगबो ओय अमसुंग मदुदी सतो गुंदा लेबनी हाना खंगनगनी अदुगा रजोगुण तौरबा अवाब ओरगनी तमोगुण तौरबा अपंगबगी थबकने हाय ओके अमुक्सु मसे हाइबीरी टेक्स्ट नंबर 18 भगवत गीता की अमरो श्लोक में मसे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्व गच्छन्ति सतोगुण ले बतागदे मथक वांग खरनी मध्ये तिष्ठन्ति राजसा रजोगुण रोगदे मरक लेरनी अदुगा अधो गच्छन्ति तामसा है करिगुम तमोगुण ले बतागदि हेले खाता बोरगनी है सिमल खंगब दरकार ओय अदो हाइरे पुनमगसे मसे को नरुब कांददि मसलिम खंगजे नैनरे दे फरे रजोगुण लेरे सतोगुण लेरे तमोगुण लेरे मसी मनुंग चलबो तागदि अखोय से नुंगाइबम खंगरोजु हाइरे अमदि मसी के वांग कागदबन है वांग कानबगे उपाय से करिनो भगवान श्री कृष्ण कापिरी महा की भक्ति तोबियु ईश्वर की भक्ति तौबीरो अदु तारगदी भक्ति तौजरबो तारगदी सुसोय सोयदना खुदक्ता हाइरे मेदुना मसी पोकप सिबी पाक से मसी वाम लाजरे हायरगा भगवान की नाक हलक हाइबदु ओगनी हाइबसने मसी कॉन्सेप्ट ने मसी मैम से कोई फिलोसफी हजब तारे मसी खंगबो तारगदी मसी खंग कानबनो कानब हाइबजे कैन हाइब कांदा अईगी पुंसी खोंथांग सिंदा मसी इन तरु बथबक से मसी इज इट अनलिमिटेड हैंकरिंग और डिजायर मदुरा अईगी पुंसी पांदम कैनो थिरकदोरि बसे अदु मसी हाइब गुनोम जे खंगाब कांददी कोई ममांग द हाइफेट ये कोई नजर माले तरागा तरे 53 सुबा अध्याय सिदा मसी यावरी चाबसिसु सात्विक ओइन चाबियो हाइबसे सात्विक हाइबदुदी कोइना ममांग थेंजखिबदा पुंसी सांदोखनबा हक्चांग फगतहनबा वखन नुंगा बसिंजाक चाबियो हाइदन मसिदे कोई
यामना जुसी ओइबा ओइ वाय चिंबा हाबिदि मसे कोइ चाबसे मसेगी मागी रोस याउजबद अदुगुम मसे हाइनब कांगबु अदुना मसे सतोगुन लेब कोरे हन सुमाय तौदना कोइना एगी पुंसी से मसुमायना मोल तौजरबो तारगदी आई मसे मसिना सतोगुन की इफेक्ट नि मसिना तमुगुन की इफेक्ट नि मसिना जुगुन इफेक्ट हादो कोइ खम ngमगने अदु खंगाबा कांददी एगी पुंसीदा कई तौसिगे कई तौसिगे हाबदु खंगा अगनी अदुना कोइगी एगी पोपुसिबगी पाक्ते लानगी हाबदु पुंसीगी मही हान हाबदु मदुगे दमग सेम साबा यारगनी मसी भावदंग थमजरगे मसी मतंग सिगे अदु मसीगे मरी लेना करी करी वा ताना बिनिंबसिंग अदु मसीदा कोइ तानबा तौजरगे चाबिरे yamna nungaijai sumaina akhoi scripture the refer to birakanda takbirakpagidamakta yengbiriba pumnamakku su khurumjari aduga yengbiriba pumnamakna online amadi offline da yengbibana relevant question laibiragasu soidanna hangbirau nasi mafam dagi yengbirai Krishna Kumar Sharma Rosie Baladevi Sorobaladevi Australia dagi yengbiri je Hemabati Rajkumari Hare Krishna US dagi yengbiri Mirina Haumo yengbiri smaintal dana adom na question laibiraga su soidana hangbirau adudi ngasigi topic sida ai amkan review tawjage ko Ramanujana takti bagi matungina aduga question khara su makhangzage imana su ima ki site ki question de biraga ti atam biro akoina gun ahum se masidai sida gun ahum sigi marakta satta gunda leiragadi khaidagi phaba ni adubu akoi miyoiba isamaktasu gun ahummak se akoina doinamak adum uiko mi amada gun ahummak se adum urakadoineba ado gun ahum se urakpakanda akoina conscious poiragadi aise ngasai haibigibada tammo gunda tamas oiragadi yamna inactive oiba yamna dull oirakpa adagi akoise tumdana Tande mande haitare adom nom do oina changa ka doineta adu di tamas oiba si da inactive oina laibanina masida depress kumba oiba adagi kiba khara keno negative oiba se si so dum tamasta dum chan doini ko tangadoni kuna tabak se kahay gani hoy tumba haibasimaddi yaudabadi yadre koigi hakchang si replenish tawnaba recreation gi damakta tumdabadi yade adubu tumba sida tumdrasu yabada tumjinba aidi adum maidi pung mari sida pung ayuk se hogat pada pung baro ama daga hogalaga mungang natum aidi etta 24 hours the 20 hours natraga 18 hours ka tum basi di kitang hen greba de tummaga dagi hogalaga mukaraga tummaga charaga tharo orlaga lay base sidi dum akoi se adu gumba numit sina akoi se yamna tamasoi benumit ni kaina adu maina dum khan bayai aidi depressed oi danaga akoi se kenonga tawrakanda yamna fearful oiba state dark oiba state haitare ko khara negative oiba duga adugumba feelings la kanda yamna tan bahaiti kenta tawningdaba pokpado adoidi akoina aina sigi hena muk discuss tawningi se tamasta lairaga di akoi sina kamai tawdana mathaka khat kadoina akoina gunse tamastagi sadvikta laktoira tamastagi rajasta laaga activity tawroba matungda amuk sadvikta laktoira adugi duktang aina example ga yauna hairaga di akoina anda kanagan ise nuaije tamugunda leiragadi tamugundagi satugunda chongbase satvika chongbase masi yam waba thabakne sidi adi magi samna hakanda koi gap ahum leigrada ahum sida thangnari sidi
rajogun ne aduna magi hek taina ba rajogun se laagadi madudagi step by step gradually chalaga amuk sadogun da karo haibane technically hainagadi aduna sum tumjun laga leibududi thaina ahalaman haibadu makeup to hogatlo haidi numina nuton yaughre namana manaba sina tha ka gre nang kaidori haidi thabak tawnabagi ama hoida inward pidibud like pado pahoro amasu kari akoi thaina angang oringai da ama shem sabat pod chap du kaure tha thabung ton nan tabudo medam tha thabung ton kari na cham barang bi pobi ye tabud ada haibadi masi kanu akoina wangna ka horo adai ngamna chalhoro na haibase akoi je tumtharaganu pangtharaganu haibani adagi even madam na sumamang da Ram Krishna ki pabigre da Vivekananda ga haibase akoi youths of India arise awake stop till the goal is not reached ka haibadu adu masi akoi pangtharaga atopana akoi sumatlaga atopana akoi pangthalaga thambadudagi khara masi kakhan o haibani active khalo haibani ada muksu masi myam hainabule nakoina lai ningaga sum tuminna phamma le kadodoi no adun leiba ki kari kanara kadori ga haiba adu masi se ken have nang pham akoina tamogun ga satogun ga ani yam manarap le mapan thong yeng makanda tamogun lei ba haiba se ngasai angau bodune haidana angau ba haiba se akoi ka haigani akoi US haigana homeless haida se biche homeless koi ba adagi vagabond koi ba kambu sing adu mokoi haire gadi mokoi si kaini sorok dum talen adagi chai thai khangde shet pachaba khangde moi karim ta thawoi de ham adu ngasai gi satogun ne ba kan da mi du su maje kadi mine kari hainari kai hainadi ha ba mongonda kya thawoi ro ina madi madu mokoi de gi wang le gi habina yam hainada ga su aduna external yeng ba kan da di ngasai satogun le mi siga tamugun le mi siga yam manai ya yeng ba kan sidadi mawalog da bai mi gi externally kan attachment do kya le taba aduna masi adubu kadai magi nungi internal activity yam khene tamugun sidi made pura ignorance le dune kam khangda bida adubu ngasai gi satogun le misak sidi made kadore he is internally very very active kaina phagani kamai to sige masi adu madi internally he is always actively participating internally aduna ngasai koi sisi habi gi budu tamugun le ba taragati thabak se taunabagi da bakta me si inspire to biga dabune mahak smai si tarogadi fadoini si engum si chumdra khai ba koina motivation ga pinari mayam se tamugun de ka khalo haide bane adda koi upanishad da su mayam haina ba tamaso ma jyotirgamaya tamaso ma darkness dagi from darkness come to the light light is goodness to them kakhalo haide koina ayam badi mi sing se rajogun ga tamugun se sum leibani na magi lambi unabagi de makta nang makeup thol o hogol o ga hai ma'am ade koi manipur daga haina ri ma'am koi kano na hijami rabot na chingba koi ki mayam koi ki aluching pura sing hai batare mayam sida so koi se makeup thol o na koi khutta kari na koi thangol pairo si pairo thol o ga hai ri ma'am puna mak koi se tamugun dagi koi se awaken tawnabagi inspiration bibidi bane adubu sai tamugun dagi rajogun lakpa ka se makoi se active engagement pi jabdi yaro active engagement ama di piga do pi ba kan sida madugi engagement se to hole mase ko na karma kan la ani karma kan har pa kan sida di mas result se enjoy to pa me kada makoi akoi ka hai tare incentive kara pi da badiya de nanga smai tum le do saruk pudi si tawraga nangonda sigi incentive phangdori bani sigi perk sing phangdori bani haraga thabak ta hondori ne adu incentive pi ga thabak ta hole honba kan sida materially de kamain to have the in
highest incentive is sense gratification. Adugi sense gratification ni pham oida bina mo ke dore ma je pap tawre. Hang da badiki. Spiritual values yahodre, moral values yahodre. Adugi ngahak le raga ngahak sa thoga, nungai thoga ko le ro ya pone haibagi asugum yam aranba wakal ji lak badagi di ko je kadare miyoi basina ma ki punsigi mamal je khang tab. Adagi atopa gi punsigi ma ki emotions ma ki atopa gi well being masi adagi even akoi nature prakriti ko iba asangaman sing le diba sing masi akoina manghan tahan tarokpa masi kamaina akoina section thamgadagi haibana sing ba sing masi khangaktre aigi nungai ba loina mang tharab magi selfishness da mang tharabani na akai ba tawre aduna tamugundagi dira jognare pokhalae adubu rajogunjidagi amuk mabu guidance further guidance pirna bagida makta ngasagi satogun se masigi tarakpa guiding principle khara makoida pibi da bayada ado pibi na bagida makta koi pithribi ki tongan pham sing ja koina saintly personalities ga tholai me saint ka koi christianity da myam nei re adi koina hindu laring da haragan na koina masi sadhu ga hairi bes makoi sidi ishog yam nakna bangburi na moina mukai dore aja hairi ba aigi rajogun gi influence leiba koi indri pen na bagi sense gratification ge thabak sing masi sina summaga pu bas moidi pudre pudrabne kai dore makoina kai tawgani kai tawra khang bas moina oire ha ashiguma miyoi sing sina samaj lu jingba sing se makoina guide tawira boidi samaj yam aho mai ke chale koina sumain tawgadabni mi khanaba yade phatab ho sunga pi bhai gadabni koina western country yam to hainaba am lei budi head the sin not the sinner ga haib this is values ne ada sumaina koina huji khana jana thoi mam ama toi mam se koi rajogunari kara aba aduga aisu ngamina haibagi madugi napal sina summa khala summa kedore mayam se mi amaga le minaragadi mod se khar khena hona sani adu mod khena ba mayam marak sida karam hain taro koi se unity in diversity ga habido kamai maintain taro kadage tongan ba dharma tongan to mayam lei thajaba makhal tongan to mayam lei mayam se kamai punjal le hairaga koina lei tongan na mayam ji pulle hairaga lei pareng yam phajaba mu oi ka haiban singba ajigo makhalon se masi yarok ta badagi koi ngasi society se kangkhong chai ba haibadu oinari bane sum tamu gundara jogon sum ung lei bani na masi values masi lak hai ta daga di koi amuk ngasai gi rajogun lepthokpan ta rajogun se mai greed hangering ga ju phanga kanda apa ma ji phangena hara ga na sum toro kaduri bane apa ma do phangdra su values to lei daga di aina nungai ba phangdra su atopagi oijaba du oiragadi ai me tawgena ga haiba su yamna khara wangkhalakpa pidam sing haiba tar principle sing base leiba yara kaduri bne adu mase gradual process ne adubu se gradual process lak base matam yam changi adai ngamdabana ayam basu oi akona mase artificially hotna basu yada base ki param se aduna akona spirituality nam lai base ko ichiun hangbiri ko spiritual insight khara darkar oi na isi oi so degi medaman phaubi haibiri base akon mase spirituality haibadi ishwar ga samnarak matam sidadi any activity taropa kansida maduri spiritual haibase ke dore ngasa aigi ai isagi nungai ba ai isagi ojaba ga yaw oidori magi yamna selfless oiba yam masi kathokpa jama charitable disposition amada adugo mindset amada thabak tarok paga haibasidi spirituality gi basic foundation ne masi aduna koi spirituality lambi la akan sida seba spirituality haiba kan sida ko tumina phammaga lining ba mi thabak tawde ka haiba yapun te amon hairaga de thabak yam tawrub jane da mukoina ayu nganta hagolak pade horaga pungani hom da hagolak mukoina masagi meditation tawjaba like seba torokpa amade society gi sikana bogida magna mukoi literature phongiba masi yan thoiba ni unariba si mayam pun makse mukoi su yamna actively engage tawjari bane aduda any activity spirituality samnarak pa kansida di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯅꯕꯨ ꯐꯦꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯕꯨ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯗ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯛꯇꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯁꯤꯟꯗ ꯁꯤꯠꯂꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯐꯖꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖ ꯑꯣꯏꯊꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯠ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ 이제 ꯄꯨꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯑꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯄꯦꯠꯇꯧꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯨꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯊ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯨꯙꯤꯁ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯆꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ आत्म ज्ञान की दमक्तनी मशीन तौरीबजे हारे सामप कांसिददी मसागी ओइजो ओइजक थिरमबद मागी आइगी नुंगाइतब यादे हाय वखलदि मदि वाम लांथोखरे अदुना याम लाइना हेक एंगेज तौरपगा मार्क्से चंगपगा दुम मसाइबसे मसाना आर्टिफिशियल होनद्रगसु तमोगुन रजोगुन सतोगुन सेगी वांग लानग्रगा मागी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन हाय मसीसे साइगी गुन होम से सोप ngamdab मासे मदु इन्फ्लुएंस तौरा रोय Then Mase, he is on a very naturally happy position. Nungdagi mai nungai jabda. Adana adugumbagi yam nungai ba thakla aba kansidadi mahang se kaidore atopa ke hai atopa adugumba test to phangabanina koi jagat sigi oi mayam nungai gain hainariba anemba thaki sense gratificatory activities mayam machine mase punmanga maroi maduna mase attract tawbanga maroi मदुगी वांगबा लेगिदो स्मा हाइजेगी नंगै अदुगा खोइना मियोइबा ओइबनिनाको गुन मयाम सि खंगे अदुगा खोइदा रिफ्लेक्ट तौरगा इवन अखोइना लाइनिंगबगी लमदा चंगागसु everybody or most people will still struggle, right? Edi matam numit amada tamaski gun ubayai numit amadana rajaski ubayai adagi kano ngasagi rajaski high se yam activity yam energize oiraga yam passionately desire the thabak tawraga su masidai sida lakadoi se yamna ego wangapa selfish oirakpa adagi addiction churakpa sigumba sisudum rajogunda yarakadoi neba adoidi akoina sigumba si aise sigi kitang ningondaga kenoma ai thabam tawbakanda kitang selfish oibse isana aware oiragadi aise masida tare na spirituality da la agasu masigi gunse dum akoida perfect oibado adudi oiba ngamdaba yarakanidana adudaiduda awareness sina amuk akoise phara kanda keno tawrakadoira adugi sikamaina nang keno what do you suggest how should people handle spirituality process is because you are human, right? You are still going to face sigi gun ahum si adumdi lakadoine but the continuous process the lakpase nasagi spirituality lakpase the practice khara takpi reko ramanujana chanting tauba dagi akhoi seva gi akhoi episode ama tawkre akhoi na kamaina seva tauba ise adum mayam gi keno koina kathokpa seba tawbasu dum yai
dumaina different adugumba chu tawrakpa yai adubu koi se as human being sigi challenge se lakadabanina akoina masigi si kamaina handle tawgani ayamba matamda aina aigi experience adi aina awareness se lakanda oh I just see oire haisina first catch tawrakanda then think about how you can get out in a minor in a conservative managana karita pi then consent yam chumo hamni chen thambiri bes akoi miyoi bani to err is human hai soi base miyoi be hongna sani adu gu mathak akoi lai base material world oi bani na masigi material qualities mayam sina influence to base masi thok tab na te don mak akoina adum thengna bani masi mas itihas ta sakhi ni sibudi adubu masigi matang sa ba kan sidadi amuk Bhagavad Gita da Bhagwan Sri Krishna hai wam lai afaba thabak to midi kaida weda mangjada bani hai ada koina hajari bu even ngasai rajo gun lai daga su aise thabak siam to ninge tawba kan sida atamu gun di phatte anyhow adi tawba ya ba thabak to da bidai lai ba hai matam manghan ba dagi masagi ability bu koi kai kan manghan jab du madu di phatte adi madu result ju phatte badu tungda aduna at least rajogun lai raga su manga tori ba se koi samna sing chaw ba kan ai mi gi mating pang du ne ha ba kum adagi thaina koina pi ngai da su laikai gi club na sillaga gandhi jen digi matamda laikai amoda kai sing do bugumba khomal lupan sing bugumba masi hai yengu ba taraga di khomal lupan sing basiga ishwar gi seba kai maile nage hai direct lai banate hai adubu madudida mahaki dedication amadi yauri ai sima tawge hai bam atobo gu kana gadori sima tawbo sina aina hoi laikai gi amoda kai sing do ba hai bese ai gi su aina society si gi part mo ri bani na either directly or indirectly ai gi su influence la kadori bani adu masde si aina mayam gi damak tani ka haine hoina chongthok tanaga sumain thabok tori base si tawbiyu hai tawbo sida mahak se kai hai gani koina asum khara dedication kha yang to gi thabak sina akoi masde sida mana marai ba faragadi koi mi apa ba ka thenga dana sumaina either directly or indirectly koi laikai khudingi dum mayamna adum khangbi ni koi mandir lai biyawi like anything kari mari khale daraga adum lai ba thabak khale ba sha aduna either directly or indirectly mahak se kari gumba ishorgi thabak se mana samnarabu taragadi the activity itself is purifying mathanda mase nungdagi magi internal transformation khala kadori aduma se asum man taru ba thabak sina kari gumba amata da spirituality lambi se kari yim samandre and hairaga su mahak se kari gumba khara charitable disposition ama yawraga mahak thabak tawra bu taragadi gradually there is a purificatory process tam na mazam tab saraga su maze gradual purification la kadori ma inclination ho kadori apho mi ga sanga toge hana na mai torom fataba thabok tawraga su ai fataba yadre ai apho mi ga sanga toge ma son chire kadori na ha kena ha bida jibu khudime ke thamo is the paramatma ha yawi de bane ishwar ge sarum yawi de bane na jibu khudime se man guide tobi adna ai je khitang ai apho mi mo oirege na ga hai wakal che ma se la kadori na ha pathanda mayam bak tin bagan sida kona thana yam lang phang tawraga su akona yam fataba thabak tawrom dai matam adu me tawgum si simadi nungai ti hai mi dum lai bane ai plan ni tawna tab asigum ba se ko se kai ishona guide tawbi dai bane nungdagi adu sumaina tam ma se gradual guidance pha kadori bane adu ka magi by a process of gradual purification ma se tam la kadori na sigi thakse wak thaka khala kadori mi sigi sida aduna afaba thabak tawdabadi yadi habs akoi at least mahaksna aidara jogun doble rabasu osatu gun leire batara kasu afaba thabak tawra bu tara gadi mayam kanaba amadi migi ishagi ojabasi yam khandebe adumai torok patara gadi ma se tam na adum kara aga mai lambi khang kaduri sumai thamjegi yam adagi ngasai gi akoina jogun gi khara
panjakre dagi sato gun sida koi miyoy bese madugi gun buda lairaga di positive feeling adagi creativity adagi meditation gumba pureness adagi inquiries ai se kadai dagi la ino kaina adugumba inquiry tawba horakpa adugumba ne haireko adagi masi meyam se hairaba matungda ngasagi akoina miyoy besi leittabase leitaba abati dead habati siba si leitaba matam sida suppose spirituality se chunyaw yawdana tamogunda leiba mi sina leitragadi masi akoigi rebirth tawbasida animal oina pokpasu yai habane hoi pokani animal gi kano da pokpagi adugi malairayan haireko adagi rajogunda leibasina madugi do ai kitang kano clarification nama hotre ai di middle class the born tau doira duga satogun gina munurisi aisna kara spiritually inclined oiba kano da tau doira do masi se mu karma ga mu mari leina rakadoira magi rebirth sida nahan su kitang di pandikre koi masi sumaina hai je koi kana go miwe ba mana tamugunda leitre haise tamugunda haibadi ma se saibiri se मूढ़ा योनिषु जायते है ना 14 चैप्टर की 15 दा हाइग्रेड कोई इग्नोरेंस है बसिदी कई तौगनी तौर है बस मा खंगद्रबनिना एखोय दा मिय बगी हक्सांग हम फंगी बसे मसिसु मटेरियल नेचर सिना एखोय दा ग्रांट पिबगुम बने बस आई हक्सांग सि पिरगे अदुगा मसि हक्सांग सिनरे हारगा यामनो वन का खलो अहो थाव मयाम तौरो हाइबने मिय बसिदी चप चाबा प्रॉपर इंटेलिजेंस फंगबनिना अदुबु मसी अखोना सिनद्रे मियोय बसिना मियोय बगी थबक तरोक्तरब तारगदी कोन चली बसे सारम चटनी हाइबमनि दुई पट पशु ओइरे खोंग अनि पान मसा ओइरे हाइदना कैनो हाइदा कोन तोरिब थबक सिदी तुम्बा चाबा मसा मसु पोक्सबा अमदी मसाना मसाबु कन खोना जब हाइजगी eating sleeping mating defending मसी के मरी से खक्ता मुसुम तौ लैरे अदु मसी के मरी सिदी साnga उचेक वा लोन मक तौ अदुदी अखोने मियोय भक्सांग फंगे हारगा थबक तौबदी साnga उचेक वया तिन कांग न तौब थबक तुगा चमान तरबोइदी खोजे मियोय बगी थबक तौद्रबनिना अखोदे फंगेबा ग्रांट से कोइ हक्सांग अमा मियोय बी हक्सांग न ख्वाइदगी टॉपमोस्ट ओइल हक्सांग से मसी ग्रांट तौरिबसे अदु ग्रांट तु महा हन लौसन खने सरकार आई मदुगी प्रोजेक्ट तो फजसिन दरबनिना असुमाइन तौदना तमुगुन हाबसे देना करीम द कई तौगनी तौरोय खंगदना हाब तमुगुन हाबे सांगा तौरो थबकसे मोय लेबसे मोय चखतब खोतबग से मोय कर खंगजे बनते मोय आइगी नोमगी चागने नोम थकने दुमाइन तरेगा मोय तम तन मोय ग्रेजुअली इवॉल्व तौजरी बने मोय अदुबु मियोय बमन पो कांदा मसुमाइना थबक आइना चपचान मियोय बगी थबक तौबंगम तौद्रबोय तारगति खंग खंग आइगी पुंसी आइगी हक्सांग से पुंसी जे मांगहनजरबोयदी मथंगे मपोक्तदी मसिगी खुदोंग साबज पिरारोय अदना फरे नंगना हिंगिबा पुसी महिंगदो सांगा उचेक वयादो हिंगबनिना मथंगे मपोक्तदी सांगा उचेक वया तिनकांग उपामिदे सिंगबोयनो पोरा हायरा according to Vedic scripture अदुने बखोयना पुंसी से मियो पोपोमबदगी तमुगुन हक्सांग खादोबो तारागदे सुमाय तमुगुन लेबा अदु सांगा उचेक वया ओनगनी हारिबसे हाय मथंगा पोक फंगनी हारिबसे रजोगुंदा लेबा हायबसे माय गसागी एक्टिविटी एक्टिव ओ लेके बागी हैंकरिंग डिजायर मम लेहिबो अदुदो ओइबैना भागसे अमुक पृथ्वीदा पोकनी हायबदी मियोय बगी सोसाइटी दा पोकनी है मियोय बोइना मागी अमुक सोना मागी एक्टिविटी मैन कनो तोबो यानबगी दमक्ता अदुगा सतोगुंदा हक्सांग खादोबो तारगदी सतोगुन हायबसे कई तौगनी कई तौरोय खंगथिबनिना महाकी मेंटलिटी से यान वांगबो ओय अदुना महास कई तौई अवांग थाकी अखोइना ग्रेट सेजेस हायबदी अखोइना अवांग थाकी ग्रह हायबदी पृथ्वी लेरे पृथ्वी की मथक्सिदा भूलोक भुवरलोक हन लेरे अखोइना गायत्री दग ओम भूर्भुव स्वहा हायबदी अदा भुव स्वहा भुवरलोक ने स्वर्गलोक लेरे स्वर्गलोक हायबसिदी अखोइना देवी देवता मैम लेबो खोप इंद्र चंद्र सूर्य मैम लेबो हमदुने हायने मसिदेसिदी अमृत हायबदी अखोइ सोमरस हायबनी सोमरस थई
adagi nungaibagi kana akoida sense gratification gi facility se ang phang leigre adu mafam da kakhalurago amu tara kadurin si magi stock ma ga sai gi nungai bagi ma ga sai gi piety gi stock madu credit magi balance osla bukan sida adu bu swarga sida hen wang ba jaga mayam lei yam hen wa khat akoi kai tare acho hai aya athoi ba munurisi mayam lei ba jaga aduguma jaga chatpa yagani chatpa ngamgani hai ya wang even up to the level of brahmalok habadi awang mathaki grah sing awang mathaki planetary system mem matur chakhiba taragadi mawdagi di ngasai ishwar gi mak han baje khar nakhale thabak to do ngasai gi sanga da hinga nom gi chaba thakpagi wakhase lupa le mayam se masumai de ma thabak to ro ha khara he will be little bit elevated habada adugi ni hai bi de bas satoguna siragana si tamukun hakang hatogana si rajoguna si hari bisi habidi jiki satogun sida taubasina tadi po oroe ba adugi mathaki level ne ko ado masigi different logs akoina mo episode amada mung naina se ko mana 14 lei kaina ado ha ki be ado gekhat ngai ne da khanningi ado bunga sigi oina di aina koi conversation se asai takpi ba dugi matumina question kitanga lexeri aduga rajojan ga gunga tamo gunga sidi tapoglakani habnera ya aduga mi oina poglakani aduga animal oina poglakani hareko masidai sida animal singse amo moisi amo human oina pokpasina moisi adu aidi mana ke haitare magi karma se smaina ka khalaga lai mafam da lei ba haise animal to human to mai ka khatoi ni na do animal da gina human ora pasina karma ina ora kam animal gi this my height ta koina just hanga da trabasu koin upambi le hole mem no ne makse sanga ge hai ta ga makhoi gi evolution hai evolution of consciousness sang na ta evolution of consciousness sanga gi evolution de mas linear ne hai can have just one way never miwe bagina wan ka hakki bashi are am kumtara bashi miwe bagi di mana fasna miwe bagi punsi se fasna sina drabu taragadi fasna utilize to drabu taragadi marks amuk lekha tarak bagisu it is either upwards or downward lay miwe bagi di adu sanga lay ma'am makhoi gidi ka de makhoi di prakriti ge niyom se amada thugai di sanga lay ma'am se kai duna kai gi modu hinjai sajina sajigi mongda sanna sangi mongda magi chaba thakpagi boro kai guma thau mam lon makse magi prakriti bibini bud ma chaba oiro asai gi sanduna dum magi napi sing bicara magani kai dan magi cha dum jajar magani aduna magi leiri ba khal magi leiri ba niyom sing ama thugai da bene moje kai dawre makoi da di ngasai gi pap ki wa leitre karma ki wa leitre mogi da de they are simply gradually evolving one birth after another adada koina masi amu moidubu hatok piragadi marak sida moi happy rake dore magi hakchang amada matam asukuin layu haibam layu adugi matam do mapung phadragadi moi amu hana polaka duine adune bokona violence oyese magi normally chachari ba lambi do da kon apun vision bi ne magi mathang gradual evolve to jaraga manga sai masu miye bone poi haraga bete mo matunda amu ishwar gi ma khanna be khutong sa ba phangjaru dur ne ha adi magi leiri ba time frame do do aina ma da asai jib hatok bi raga di magi matam su dar bena amu khana pok pata ba ada mu khana pom ne ka dare ma dinga sai gi magi lambi mai journey lo sangada ba do aina tindara bene ma do hingsa ka ada ma do pap koi mongon awab aina either knowingly unknowingly mongon da pap pida mongon awab da pida bane na ma do di ai sinful activity ye la ne ma de ada mo koi se gradual chache ge dore ne mo koi da miwe bagi punsi yam responsible oi punsi na habi bes ada ita ngasai gi animal gi life se ko linear na hai se ngasai gi aina reference to jare se miwe besina magi tamas gun oi di ma se animal oi na rebirth to redana adoi di ma si animal oi na rebirth to se human form da mugla aga amuk magi karma dugi matungina lagi manak chatoira adugi soul do adugi evolution do nei na hanzaris
Yeah, my karma tauribado. Thabok di matungin na badi malagani. Adubu ishorgi animal manak da sa kedana animal gi mathang da gi di linear oiraga animal look to da dum leidori bra karino go magi atmas animal look like doing. oh adu di once human form da la maga tamas ki da leiraga di ah Shoy din naga maze tin maza pore. ah My consciousness matungin. ah Dagi dagi tin maza tin na karen jo khatpa de bathaman laga de batang na magi insect dagi reptile dagi nga dagi adu bird dagi beast matham laga de nem ko. Da adu yam intricate oy ba yam complicated oy pon nem sti. okay adu isu animal gi highest form da gi human form da la ko di Lay adu leira adu lay akoina mase sa nga da su akoy miyoy bo orok pase ako sumana haiba lay either sun sun when pama or swan or la mo sun guma swan guma sina mo isna amu goodness lay hai mo mo dagi miyoy lay hai then they become a person in the mode of goodness adagi kano se akoy yong gumba adagi kai mois yamna passionate oiba moisna okay yaw miyo bat oire adu mana khara su dum pan bus yaw ni si okay anyway adu na ngasai gi different lok leibado adu de da khoi adu khara khana minarasi adagi ngasai gi bhakti rom da la gadi adu gi na amu pat ama oigre ko adagi chabad da kitang panbi gi bada koina sadvik oina like hairagadi koina naturally oiba food habadi fruit vegetable kumba charagadi adu na henna conducive oi habane koina meditation self inquiry adagi spirituality rom da la agadi adu duna adugumba chinjak chabasina koi conducive oi hai adu mana masing na hidak mana tobacco gumba ganja yadre modudi mo se vegetable le du conducive oi ada akwai se anauba akwai na handaki guru purnima namitagi akwai mai bani se kena akwai na I don't know how the experience will be ada akwai si for 1 month hai tare mathangi purnima bhauti akwai se kena vegetarian oire se ni mai bani am aduki akwai made hana dagi dum taura bagum kitang akwai nga gumba khara dum yawba do handaki kasu kai yam farab ni se tau se na ma adu ma tauri mi khudi mak sigi experience se kha tan bi ga do bun ai sigi aina experience like hai bad aina ai vegetarian oina tha ma like ha ta ai chanupi ga akwai family me ama me lau thore aina noi de the vegetarian oi ga no ai ga bu khatang ga oi ga hai bu na theng to e adagi aduma nga da yamna naturally detox story ne ba char ba se adu khaga cha phai kasu ai aduna aduma koina experience se dum share ta jarake geng biri ba pumna mangna su adom gi experience su soidana share ta biro adagi nasagi reference tane prakriti si imane haire ko masida aina kitang atagi knowledge hai tare previous ki knowledge ta prakriti si ima aina lobasi akoina shakti aina haibasi su prakriti ne hai da masigi si kitang clarification masi akoina yam nungai ji sena basi wa photpiri basi akoina prakriti haiba kanda masi kama hai gani akoina nomenclature ki difficulty khar leiba Manipuri Londa, Londa Buddha, the Haragasu, or either Sanskrit or even the language like nature or Prakriti have a chance, the Konaka, we a koi but lady, because surrounding lady, Asangaman, environments in the Prakriti. But see the overall nature do be just part of a Odorim have. The Aquina Prakriti Haribus, see Matuminati. I can have that.
ultimately the whole creations, the whole material creation comprising of unlimited number of universes. Multiverse ultimately this is nothing but a manifestation of this external energy of the Lord. Energy habits. Material energy or material nature habits. Can have the Masi creation Yarokadaba, Polam Punamox, Masi Hanana, Mangzonana, net material nature, Siki Manak Mangon the Yarrow later. What's Yarrow later? Yarrow later, Banina, Madu Putorpase, nature Sidagi, Mana Putropungam Mibene. Adubu, what say Amaga, when Kahagani material mayam lane. Carbon layer, hydrogen layer, oxygen mayam layer, or any other element mayam layer. Masidi Masa Matan Bakan with inert oil. Came the most interact of there. Have the Madudagi put another talk to have. Adu Masi Karam Kanda Moise interact or raga, high level layer, Potak mayam, Sigi, ano, Puram Putor, Habitaragadi, living being or Jibat Masim Changabakanda, high post take it on Tonga, put Namputrakadun have. The moon Harabakanda, Quina, Chapus have a hiro. Chapus have a consider Lebak lady, Ishing lady, Chapugis Hanabaki Magi, Wildo lady, Romaxiam Salade, Madumam Tamakanda, Chahika Ledaganda, Chapura Katagib. Somewhere a hingma Miyama intelligence Yawn Laga, Mahakana Poche Mam, Haragamana manipulate to Drimakadi, Chapu habit of Sumoy. Aduna koi creation si shamna bagi potlam loina makti nature da yarok leire adubu masidagi manifest aro kadre potna puthro na bagi de makta koina asagi living oiba koi jibat masim changi adugu sup ihan han ba jibat ihan han ba hing bhairagadi bhagwan oire aduga creation koi material creation se de makta de koina brahma haidi bes brahma la aduga mahaks na hakchang tongan magi level mayam sabide matang sarabaka sa amu at jibat ma seksna amu bhagwan dagi thole aduga mokoi sile magi tongan manifestation la kaduri bne aduga nature harabaka sa koina haribe siding sa overall complete creation la kaduri banga sa gi bhagwan krishna gi odi magi excellent energy odi bes bahiranga shakti haribe sine koina masida material energy or material nature haribe aduna madudagi jiba singsi loina madugi kuthangda manifest tawri haibanina koina material nature sibu masidi mongondagi laibanina jiba sigi mongon thola abanina mahakse mamana macha pokpugumbani haidana masibu koina imani haibai wan koina durga na durga na represent tawra kadori bani masigi shakti sidi aduna koi durga sidi material nature lairiba जीवन में ममानी हाइनरी बस मदर इन हाइनरी बस अदुगा गसाइगी हाइब जीवात मा मैम से हक्चांग सिबुदी पोचाक से सेमग्रे अदुगा हिंगनबगी मसाइ अहिंग ब ओइबा जीवात मा सिदी मसदी भगवान ने पिरकपनिना मान मपा ओइदे हाइबगी वन बना सब कंपैरेटिव एनालिसिस हाइब तारे Bagi apa ini episode amat damu aku ini specifically energy kaina hara isi sigi konsep semu aku ini mau karena ini minasi dan sigi di punga maga minit 23 sure the imadagi any question lagi beri pra ai masih kita mata dia ai another do ai question ai nak lagi Okay. Adagi ako ng program asing asigi beslako ina ako na spiritual growth se lakpasida matangi program sina muk ako na karma se ako ki listener sing na su request awire aduga karma si magi concept sida mo ako na karma se ako ki this life se ako na birth rebirth past life si ako na karan na rabanina karma sida ako na hena khangingi se karma tawba sida ako na kara taja pakanda mo karma si
keno haitare henna tausandanaba karmasi pura aigi lectrakanduda akoina laigi da chatkani kaina maina adugi clarity su khangjaningi aduga karma se akoina kamaina inherit tawbra past life tagi adagi akoigi ancestor dagi adagi ngasagi guru na karma si lokthokpa ngamba kaina adugumbagi tajabase sigi mayam se tawrakanda akoina chanting tau kaina beginner amana tawrakpasida kena tawbase diksha loba kaina hairaise masigi maramda imana ngasai question hangise masigi maramda kitang amu takpiyo akoi last 5 minutes later ngisida yam nungaiji ba hangbire ibese masidi yamna natural wahang ne masidi akona spirituality ki lambi se laba taragadi masigi wase bidi compulsory laktorobni masidi akon diksha gi matang hairiba karma gi matang hairi myam karma se cumulative oi mamang mapuge karma madu mamangi mayam handak khida madu result se pulap pun lai adubu atobo kana amagi karma se ngonda pass on tawdi ancestors singe karma se ko lakte magi tawba mana phangjaba haibu atu mana as you sow so shall you reap haibu tu matu la ka dori ban adu hojik diksha gi matam da haibu matang ma pandigi bese guru haiba ma lakpa tara spiritual master guru haibu se koina hojikal gi matam se yamna tarai longnare bese se ma chapcha value ji khangdaba adubu guru haibu se magi responsibility yam chawi mahak sidi hek ishor gi mahut sinbani harakatorin mas ison thabire ko mi ogadoriba amasung mahaki yamna top pa magun ama hairagadi mahake bahunda changjariba mahaki shisha ogadoriba se atro ogadoribi asi bugadori mahaki akoi punamak se mamangi karma sing mayam lei mamang karma gi fol haijege natragana tawro phataba thabak singi pap gi fol ju mayam lei aduna diksha gi matam sida initiation adu haire masigi matam sida guru sina authentic and bona fide guru ama oirabadi hai ba shishya se magi shishya hai ma chhatra ma shishya sigi ma disciple sigi mama ang taro kriba karma sing adugi phol punamak ado guru sina ma lo lobi dorine diksha matam sida diksha phangye miyoi se mahak se he is completely purified of all impurities from unlimited number of lifetimes adu masi mak masana phanakan hodaraga masa mathana sengdok choro sungam ngamoida pone adu haibe se guru sina mahakti specially empowered ishona chapchana mahak empowered to wirabnina mahak sina ji mayam sigi pap ki fol mayama karma ki fol mayama bada maram bodara mahak ki pusida apanba khurau thang mayam lakada madu mana sit na no thopigre wa basmana wadarage ko haibe mo aduna asum haina guru amana ehaki punsigi mapopok agi leiriba pap ki fol mayama karma ki fol mayama lobi ge bataragadi madu mahak aigida makta mahak kya ge madu wabi de bagi haibe yamna guru siga shisha siga anuksina marim lai bisi matang sida anduga su sai sajari bisi guru sina shisha da magi instruction khara pibi Usmain to haidana madu injaraboi di magi purification se asuka be thugale yam thula kadori masi ada mana kai ko ba sincerely follow to jaraboi taraketi adu masi koina guru khanba timing loba diksha loba hari base thangai seng badi guru dugi instruction do injarage guru gi seba tawjege haibane seba taw haibasu ultimately di mahakna haiba in badune adu masi gi guru shishya ba asigumbagi seba gi mari se masi leitraboi taragadi akona diksha lori ba laiming lo ba haibase masi it's just for namesake yes yeah kana value yaude yes and that's what I found like at least in my experience laiming lo pasi just as part of the ritual oirakanda akoina aina yamna koi manipur ki culture da taba na sueramba yai adubu aina sum spirituality sida sum jalakpa kanda mayamna spiritual path sida hena advance oige haradi magi sadhana gumba tawakpada guru nairakani guru duna tambira kanduda guru sina tambira kadoi se
general oira roya doidi nangi state tugi matungina o sigi sadhana se tau adugi progress tugi matungina o si tau ro aina dumaina taktiba adugi si haise masigi gyan se aina manipur lairingai tadi adu kaya lerakte hai tare akoi se amna pang na chawrak pa hai gadra aduga lai khoram mani kaina taraga dum temple daga dum chatpa aduga akoi ki sigumba gi conversation si kaya akoi dum mangan lerakte adu punga si this minor to we in and sit as a banana sigi parts in a command of no the siguma parts in the changing a gadi masiki parts see a quay listener may am nasu coming a gadi command of gani habits in a sea quimatan tarapa episode to Sweden at Pina and Sincere. Adu di any Ramanujagi site the gap program si loitering either any happening but library graphing a siki program si pungamaga makai ele listen jana basinzara Yamanungai Isinas Bananga Sigi Todondona Gunahumgi wa Kurpireba Masung Karmagiwa Dixagi Matang Gunahumgi wa say society de Pakpak Nabase Hoi Tenglazade Amasung Tangai Namakti Masigi a program Sida Ashikumbo topics Lakaniga Habase Kanjarude Masung Masi Yamnasumaru Adu Hoji Kun Hazariba Guru Naijaba Liming Loboga Highway Basida Manipur the D Halaman Sing Ipai Puhatagi Yam Luna Yama Shang Tabirami Masibu Quina Hantani and Jaba Natraga Masi Jumilali Hajabagi one Chati Liming Logos Yampai Liming Logos Nakoise Ishorgi Shabat over the Yare Haibagi Kudong Sabu Bibi even have Aduna Quina Haitare Mikudi Magzi Hekudakta Naja Hajaki Sato Gunda Patana Yada Banina Adugi Laknabagi Masik Lambi Laknabagi Adu Kudung Sabas Adu Pibia Mevin Sik Liming Low Hito with the Messina Aduga Yamasing Nakoi Nahaki Adum Hajareke Warubi Badiadi Tat Patkin was my amele the Masi Ekasukai them Togro Adum Low Grow Hidekan the Masiki values no Mahandarapa Kudamon Harakan the Luhongam Madam low Kongayamani. And the Karigolo Hangdaba. You couldn't hang the Karigolo Hangdaba. I think Liming Logic and Hangdaba. There Togro to whom Tokonishima the Haraga to Lucian Gibbon. Adu the Adu minor Shinbiri Medugushu Mangjabani, Pangi Medugis Mangjabani, or a get. I don't know, say. Kanada Bayada, a horse Hamas, the Ashiku Mumble music Karigino, Masigi purpose the Karino, Mashida, Kari Mangja Bali, or Jabali Hypajam openly. Yahidi Shinabagi Wayadaba. When Masik concerning Hibagi, Wakan on the Mazak when I'm broad minded when Ninabagi Matam say Tillabani Hajaning as suppose Hamasida. They can have the Masi La Achumbasi Putoktaba Gadi Aran Budno Sum Sumala Legita. Aran Masisam Halaba Taragadi Masiko Tunga Samas Kodiam Sound of Mangja Boy. The Masigi Apado Pangjabia Apabado. Or the Queen of Pangdrabanina, the Queen of Messiah Tungi, Punsi, Lambi, Salakan, Sida, Awa Basim, Mayam Tenga Ibis. Messi, I like seeing the Kurpidebas Messiam Tagati, Messi, and then but the Matitaba, Hiram singing, I don't mind hygiene. The king of Saki Ramanujana Banbi with the Aquina rituals, the Ampazana, Lamana, Birambas, the Joseph Sulum Chanari, Atubu, gaps, spirituality gap like easy. When rituals tauraga explanations taudaba aduna akoigi life the imbibe taudaba ritual oina kena tauba lining loba ke khotpase homam dai do lining loga damne du kaharaga just a ritual oina taubre ba kari ge taurino kari tauga dabno khotka dabno adugumbasi explanations de aina su kaya taja rakte hai tare ko koi na su masisina sum akoigi 2 generations, 1 generation before the spirituality say yamatum higher brain khalde. Look akoigi generation, akoigi makhagi generation. I am specifically magi karma gi rebirth ka tauraga Ramanuja hoina yamna yan hoina spiritual path chakki bas sigi evolutions na taba koi tumba human gi keno sida lerak pakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ deeply changamdrisse aina handakse aina hangi like you know why did I not get this knowledge adu hujik tikala kanda aina sum ate ate mphongi bakanda moise yam moina spirituality ki concepts yamna clear hoye ba do khoi ki tana aina sum ying bakanda lining ragana pura nangi ba aduga thabak tong tong na nangi work se dum kano ne haidna Ramakrishna ki wari tawbada so koina ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ in a small way ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄ एपिसोड्स ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ एपिसोड ꯑꯗꯣꯝꯅꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯎ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯏꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖ ꯗꯥꯁꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ Hare Krishna.